SOMPA. Eko hin chapel. Me a Catholic. Yo, asidanke radio. Ati asida na mudzi munchia de munchia ni. Baby. Ayo. Ni asumdwe nkan. Unkuru maybe. Unkuru mai. Me a pure Catholic. Na ye chia unso untimi nyi suidi. Sene wokọ asori ache. Me kwa ya ache. Moba yenimu bibia o. Prophetess. Yenim. Peja kosore. Peja Bible no koso. Okay. Boudi ayame. Ayame Benedict Zuma. Ikra Bible. Ikra Bible. Sasa mami beken. Sasa mami beken. Inja akoshi. Mindi akoshi. No kwarenko a. No kwarenko. Rade boa. Order. Me pacho kaseguwe Mike mpacho. Ma mpacho mene smarting cancer ya war almost 28 years ni. Hey. Me hunu na me wo me first year wo SS. No so wo say the last year of sixth form. Inti yetna ase. Mi beba wie na me fa yefunu. Ti me wo wa wie school kura. Mi wie. Okay. Mi wie na ma me te akwala na ma me ye nurse. Nti ote no na ma me san to aso me ko Takrade Business College. Eno so mi ba be wie na me fa yefunu. Esa otunu mu die. Emu demu ankasa. Nti aye mienu no na ebusuafo no tena ase na omo kan na ye ware ye. Na so ne wo mienu kra nsa na obeware. Pacho an. Yo ma me kra na ne tiri mo mre. SOMPA FM. Ma me di nkola ne mienu no nyina na ye wedding. Nti ye wa wedding pictures ama. Me di bi bai. I be just saw the wedding pictures be. There be me de be ma ne de na me bai. Nti ye wo mu na o se o pese o feda ni education na me wo fie. Ma me ye nurse nti ya na ma kwa ne nche na o train me nkakra from JSS na ma me sha asesa so o train nti ma me be ye addicted to nursing na mpese me feda to nursing nti every time say me koto forms no ano me koye say nka ye koto forms e o rasmat nkan say nti ye dru no mo say course na me ye no emfa nursing na say me ko ya another course answer no see obekwa akotua na maye tam no sunya na odwane ye sana no o reason nti recently me ne nya akasa no say wo nti na mama wa fede education because me ma wo fede na wonye sika nka obe ya dwe wo me so na me say nimpa me no atena wo wa fede wo dia wa kobo doctrine nyina na me so me fede me dia wo se da sana wa kwaware oba foforo me so ya mi hunu no na yet single room me na ma me support na me ebusuafo support into eba uhu me no ka say almost 28 years ni there is no single man timpa wetumi akasa menje 100 cities na mu ware ya ware oye da adwuma oye Favor Foundation CEO we be 5 branches anya so Onisco was kapa na wa ware foforo wasen akwa ware foforo gen ye friend Jane Tobo so Jane Tobo so den on the on count ono na wakwa wan ma be chine twice mpa ye da so no one gen da so ebusia ageta ko computer so jadi one of his workers SOMPA FM semuni anti Benedicta pacho awale no kwala se na abem nkwala num mawunum panyin wo sen panyin wo 24 ena ketwa no wo sen ketwa no wo 8 years awade na aye separation na awade wo ho mote yet but separate rooms o ma meti ase ma me aka baby be 6 months masi yesie no oh ono no ohwa o support me nkaka say be ma no se die na siye e die na wo ye because be ma o se o ma wo nya dwa na aye dwuma wo be ye dwa die e bi ono so ne ayi ne reason e die na asi no awo ni motive wo ni tirim wankasa na mukwa wale ye na nso adwuma be na wo ye yankasa me wale ye no ye betena yankasa ye fia yesim me de ho ne bie provision store nti e ohwa na family ni bia support me na me de afa nyam egum nti ohun se na do no de na o ma uska me dictate ya me hu se so de sika hye ma na adwuma na hye ma ye sa 3 times
na tu be so chese mia na me say bibia ye say we research wo my etu research a we ne say me research a me ye ne say me anka say me dim sika bia adwuma na ejina uku de dia be ka ho ode ne dia kakra ka ho ye say adwuma na hye ene ese sa asem we say wa ka ma na te eti mama uskana ubeka sem sika hye ne ma dia se be ma so ne say ofa bi ma ka che ne say mo ma me sika mpo ma me mfa ye adwuma na fe ne ne de bi sisi a me ntumi ne ntena bia because abibia ya so de ha de emu awade o abibia ntokwa ma ekopie Roman priest nenim onu mpo ma letter say ye mfa mpo Benedicta bibia you okay pacha we you okay be okay sisi a ma ye frustrated or hame ana wo twekora kakra debi oni be ma da ya che ani mi ankasa na me say mi ana me ma me ho kwan on say enano a nyame ye no maade me e wase o nyame wa mo se emema ne ye nakwa e wase ti a wuti a kwa twen a wani usu nyina se obi edibe wo mu bi no ka wani so ate am wa ye kre o sane wa che polina e back evocars sere o sane wa che e boa ma aniema nyina mu da ho wahunu baba uche ke abebe se na oni be man na ada wodo ma o 2 years eben ne se ni ekwa na chia ekwa na chia na papa no ane ma na wa na wo ka wo na nya na me se sisi ade be bi eduru ne de mintumi bio eduru die odi mani sisi odi mani pa ma na wodi wani no se dra na ju odi be wo mu debi sisi mi ana me hwa me ho ehwo na metene mi ana me hwa me ho onye mbibia yanko baby edu gina he wo se wo ye adwuma na ukuma uska na ehye odi fo bi na aka bibia kire wo debi na die nti na wutumi enya adwen sa se ada uku na adwuma na ni sika na iska bone de ene de mintumi nkire why the nyo so oye mobile banker we bi ono ankasa ne credit union our branches ene se ka nyo obi an ho kire no debi eya abro na ewo no ho abro pa bibi be wo ho bibi pa be wasem mu because bibi ade abro because of that me anka sikasa no de ama wa de awura am na hye impressive me ankasa recently ne me su kire me cousin back no mam 100 million na me de ko fa nyama nti me ya na me kosua sa how to make soaps brown sugar any ade no nti me sha se me produce na me de masters nkakra no si o the 30 million euro na ma yen me de aka me de na ono so de supply ne workers ni bi e no ma 3000 o de ma me no ana me ye be pemende se scan fan o se on first scan ambre me de o de call ye no anfa sika na ambre me se bia me de ko supply no enyama ni sikani oba na odi matam sika so anfa ma me ankasa me de so me de me sika ye no so a wonfa mba o so work na de adwane because of abibia yaku ama nkola no nyina e de na ma mo de mo kontokwa oba na odi matam be ma wonye no hwe ni oba na odi watam sa obi atuma obi abeka cha oyo obi asam na ye di ni ha no medofo yenyam magicians professor Hindu bi ani hawo yesi asam na dance ni ho aytwa asam ni bi ye de aya dance eti sa wo yesa wo be kata ne ma bi so a me no wo be ka ne se ya na wasori akọ edi ni besi se be ma won ne te wonye ne bone wonye ne wi ada se bi ku na wa bodam modam en wo di watam bibi wo ho eti Auntie Benedicta bi a we ni na ekoso a edi ntokwa ne ba na yensu emfa sa angle no frio na hu mo e de be bo awai me pauche ebi wo ho a so fi ne yire ne ho ba first no ba na yegu abonti se na wa sha ase de ntokwa ebia we di we ya to ha se na de ntina mo so mo de toto ho ya fa hwentu o so ba bebi a yete no a edu sometimes na dan fofo ne se na jama high mox because of sa word no mo use no every seconds na me mo be ho every minute no nti na dan fofo ne be fe o se aden o ho ye ne yire no ware no manya sei yire fu free be 5 years o mbenya mo se ono so ne na wo sei o se ono na wo mienu na o ka kire o so okowale wan ka hwe ankire me meti ya ne se oba na wo ma wakwaya adori na ese sa de on be pa me cho o se da
on pamicho. Also, the Obani both damn them. Dan ye dem no. Sa ebi wo ho a obi a onom nsa kakra. Nti da ebi a wan kwa adwuma no. Na waka say ya omfa papers ni bi mbra me on sign. Nti mi dictate ya na efie ho no ebi nim pese o mo ka kire me bet o mu ntumi. Nti one day me ankasa me call market na me call fresh fish. Me ba be chef fridge. Me ba ya me pie gate na no mpana ye da so no ho na one girl ba ko da one of the workers. Come on. Nti me yes me ko attack because na me kita enyama left and right. Me di si wo na ma ko attack girl na no ankasa be bracket me nsa hye mechi. No ma girl ni dwane ye. Nti o bracket ye na no so ye. O chechire me nsa mienu sei. E di Eno ne bro for bracket. Ana girl ni dwane ye. Nti o dwane ye na me so metuo no na adwuma mu ho. Nessa ne kwala ono mu ye adwuma ni bi. Metuo no na adwuma mu ho. Nti ehwa na ye friend sen ne maame ka say ti sage no wawale ni. Ene no wawale no. Ene na wo mienu. Ono ase ono na wo mienu. Na wo de wonim. Debi. Mate mom. Because girl no the boyfriend friend me. Or the me number the man the boyfriend my boy ne friend me say ono me kunu tata na yire oba be wale no mo edidwo a oba ba ye ne wedding no we hu say me kunu tata no o se oba man car o se oba man dan ne kreso car esi ho o de ba kwa ma girl no so de ba kwa esie ena edan a yetimi sisi a me nsuro nka sende so to ho sisi na ebusuafo betumi abekese ye mfiri because o se ye ebusuafie Ghana de ne de sansem we hu no ena ono wakoto da asase esi dan ma oba no na chese me amete wona amene na abre no chese eye bre na se awade na enwui etuti wuku fi me de ne sane ne bibia ko ma ka che ne anke ne sa aware de me ntumi nware bio wo de ensako me de ring ne suko o be ye go ena wo enso ni na tifi me ne neti but yanti the same room separate room obi ate ne de na wo bo akonhoma oh yiska ye de ye aduane oje meje na ne awade ni se enwui ska no yi se me fen ye aduane because of the nkwala no eti se wudi bi mi ankasa mi ska me spend na chi mo no yi no sister asem wasem kanya asem bia em say ese edru ba bi edru because be ma wo so ni na jai wo ba akonhoma wo yi e de ye aduane eti chese nano na bi amon chia na there been done the an possible because me say awale na de me ntumi biom awale na say ene say ntumi de ene na obetu ana mo betra ho ya betra because me na abre me na hyase fitin kwala abre ono because of on ntimi education me nyama bebre aka echire ntimi ma me mbre na ono nkofa oba from be enjoy sisi a ono oba na enjoy bibia o shipte ko oba no abi je manya no okacha me say some de ba ha no mo frɛ no onfa na me de ko anye ye na ha na me de we di kan dia ko ba bi pen oh yeah well me de letter be buy for missionaries Roman father cry by na Roman father cry ntimi antenta or say the way in some course no ebia ba ko beku ba ko na ba ko so epra nti saa de omun separate yan for sometimes or say on fifie ho na me ne nkola no or say da on fifie ho na me an se ba oba no de na wo hwehwe me hwehwe se on ja me kwan na me comment me ntina fia because if you on me to wan hwa da ko ba ko be bo ba ko epra no ba onkola ne de omu nyina wo fie ho omu wo fie ho no obi am ma separate obi atene dem de obi be de na waba obi abibia hwe sisi ame no kase okwa na yiri no ho so oba fie pe adagiri ni puso kra otumi so oba na onye kesi bi otumi kase adwayi mpa afọ no de agina so ntokwa etu so onya wodan mesi onsumi aware no mi ntumi nware biom ene se wo na wuja wo na sese usum no hello wasem di enkanya asem bia mi hunu say asem bia serious bibisa enti aseketo abi na eni o hello Mr. Champo to ho na me abre eni say ya ni page na sonso nkasa no abre pa na madam ya somo ya walking ese mi nsheda mi hu emunu eyi senka oba mu kakra na ne mi hu ni se ese onwunu bi e wo maami emu
Every infitiasia sabium semika, kwase bua ya bema no edibu no. Hello? 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 Papa smart ma hey. Yeah. Me do for na ho te say. Hey. Me pa cha ho te say. I'm not the more. Yo me so me ho ye. Ye fra me so for ma me was SOMPA Kumase. O ga jabi kumasi. Pa chai. Auntie Benedict. Me tika mu na o ka sa me tin ba ben ko na me sia na ma pro. Oh, kaya tishu ni da ho. Is a champo kasa. Enti ne mi hu eni se onwunu bitterness ewo maami mu infitiasia. Madam ti say wo ede papa na ade ane de na waye. Ejapade ben no wo. Oh, ya wa dan ho. Dan a baby amuti. Pachan. Dan krase ni wo. Make I say 6 rooms. Inti ka peso de dan ma. Oh, there be mimpo. Anya said dan na set me hear me peace of mind. Inti peace no de no obeya ma o peace no beba. Ono say onumpa ware no ontumi biom. Inti onye dan na ma. Onja me kwan. Nako. Yo. Abusuafo Auntie Benedicta shop no wajaye. Me jai matum. Adai. Because obema besa oba betade a uton ade say we friendly. Ebi wa obi de a new site. Ti normal nko for the cars. Nti ebi wa ho ba so so asan ye ho kono wo kai. Auto Vortic Park. Menya asuo kwatum ne car no we ahyawo. We dwaman na wa pam customer no. Otumi ya me bempa we wie JSSDC ye o say one me da. Wow ba. Me ameka che no gumenim ase o mantem ho. Obi ababa na wa pam no store ho. Minya customers na wa pam amunya. Mireka enye se wo na wo ya idi anka fi odi nke ntu ho. Efi a wo na wo ne na abrasi. Wa ma wadi ke hia ya basa. O ma me ho ntome. Edwuma ya obi mi wo ho before edwuma no. There is no way I want mama even 100 is a jikoye shop no ne nkola ne da. Obe hu asa akola ne shatade. Obe hu so o hyempoboa. Ememe bi. Anya se oniska so owo bi pa abro ne ankra ka ontumi ne maame so ne family de omo aye omo afam de. Na ese papa na why na adwen se onya de papa bia. Ombu ebusuafo bia, ombu obia. Au. Ebusuafo